Kumay, mi nombre es Zoraida Molina Arndel. Salmo 87, explicación. Ciudad nan de Sion, camina Dios ta viva, riba ser de Sion. Aqui Dios tem su viva. Ele vitico nang no ahanya tera. Name serasoro pa e temple, pa canto e ture tarea nan ding e temple. Yuna ni Korah tabatata di e tribu di e levita nang. E mestera alaba Dios ding e temple ribasero di Sion. Una nang porabay, nyung caminda, na lombrishi tadera ding e ciudad di Dios. Salmo 87, pues, tapapia de e grandeza de Jerusalém. E ta alaba e ciudad de Dios, Sion. Tu ciudadano de Sion ta bendiciona. E Dios lo registra a su pueblo. Un salmo hópico artigo com unificação profundo. E mensaje para queda ancrado em Deus e ta parte de e reino. Nos turta parte de e reino de Deus para sempre. Ta parte de e reino de Deus sempre como ação, pensamento, comportação e hábito. El hombrishi tadera na Sion, e ciudad de Dios. Bendición y have fun with the journey.